Bok ljudi, kao što vidite, pukla nam je guma. Ova. Pa je to sad dobra prilika za iskoristiti da vam pokažem kako se promijeni guma stvarno u par jednostavnih koraka. Tu se u blizini čuje kosilica, zato imam ovaj mikrofon. Nadam se da me se čuje. Nadam se da me se normalno čuje. I sad ćemo to riješiti, ali da napomenem, baš iz ovakvih razloga je dobro uvijek imati u gepeku negdje par rukavica, zato što kad se zaflekaš nakon gume, to više 5 dana ne možeš skinuti sa svojih ruku, tako da ovo je uvijek dobro imati sa sobom. Sad ćemo to pokazati. Ja se nadam da se ovo tu donekle vidi. Znači, izvadimo ovu plastiku koju imamo. Teško je ovaj nagib pogoditi, ali valjda se vidi. Evo sad ću uzeti kameru u ruku. Imamo ovako, imamo ovaj tu šeraf. Njega treba očerafiti jer on drži ovaj alat za karoseriju, ne? Znači to očerafimo. Znam, malo mi se ruka trese, ali ne vrem drugčije nego primiti kameru u ruku, sorry. Znači ovako ovo skroz do kraja očerafimo. Stavimo negdje gdje se neće izgubiti, tipa ovdje. Dobro. I sad možemo sve ovo ovako izvući van. I to je alat koji nam treba. I onda nam ostane guma. I izvučemo gumu iz ovoga. Ovako, nakon što smo to napravili, jako je bitno da ne dižemo auto u zrak dok nismo gumu olabavili. Zato što je jako čvrsto stegnuto, onda može biti da će nam auto past dole. Zato uzmemo ovo. Probamo nekak maknuti ovu kapicu bez da oštetimo felgu. Nadam se da ću uspjeti. Sranje. Ok, kratka pauzica. Ok, nakon što smo skinuli ovaj famozni poklopac, imamo ovako jednu cijevčugu s kojom ćemo olabaviti šerafe. Na ovu stranu. S kojom ćemo olabaviti šerafe, to je jako bitno. Prije nego što dižemo auto u zrak. Ovako. Dobro. Sad kad su svi šerafi labavi, uzimamo ovo i ovo. To je kak ti dizalica. Ne? Evo sad ću opet uzeti kameru u ruku i pokazat. Znači, svaki auto ima točke na kojima se diže. U ovom slučaju bi to trebalo biti ovdje. Znači za ovaj čvrsti komad lima. I tamo sad ovo tu, znači očerafimo i gurnemo ispod tako da ovo tu paše. Stane se. Inače ovako ima tu nekakve oznake, sad ja vidim ima tu nekakvu rupicu, ponekad čak ima strelicu da se točno zna gdje se treba smjestiti ovo. Tamo gdje je kak ti nešto ojačano, auto ne bi pao. Ne.
nakon što smo to napravili, imamo ovo. Bitno je da ovo tu dole čvrsta podloga, da to ne bi slučajno palo, ne? I naravno što sam još zaboravio, ručna košnica mora biti podignuta kad se igramo s takvim glupostima. Tako. Sad opet uzmemo ovo. Zapravo možemo malo lakše s ovim. Imamo ovo, pazimo da ne oštetimo felgu. I do kraja čerafimo, ali mislim, ne znam koliko to ima veze, ali ja sam čuo, to se pokušavam držati uvijek kontra. Znači ako šerafimo sad ovaj, sljedeći otpuštamo ovaj. Šerafimo ovaj, otpuštamo ovaj. Znači da je uvijek kontra i tako se i zašerafi. Kaže, ne znam koliko je to bitno, ali eto, ja sam tako čuo. Stanko, stavi to. Stankić nam je došao malo pomoć. Eto ga. Tako. Mislim, ok, ja sam se sad malo namučio, nisam mogao skinut poklopac, ali to je zapravo proces koji stvarno ne traje dugo, jer ti trebaš ništa krpat, ništa, sam trebaš dić auto, čerafit čerafe, skinut gumu, stavit drugu gumu i zašerafit. Pustiti i to je to. Evo ga. I sad skinemo ovu gumu. I stavimo ovu. Pazimo da, evo, ne znam koliko se vidi, tu imamo ove dvije igle, ajmo to tak nazvati, ne znam kako bi to nazvao, da ulazi tak kak treba biti. Postoje posebne rupe za igle. Opa. I posebne rupe za šeraf. Evo ga. Opa. Eto. Evo do kraja. Zašerafimo ovu. Šerafimo kontra. Evo. Mislim, ne do kraja, nek lagano. Ako ste ikad isto šerafili po kući, po stanu, bilo di, znate da se nikad ne zašerafi prvo jedan šeraf do kraja, pa onda drugi, nego uvijek malo po malo, da su svi neko izjednačeno zašerafljeni. Koliko tu ima mjesta? Ima mjesta. Ima. Ok. Sad kad smo to dobili, imamo ovo da malo stegnemo. Opa, kriva strana. Malo, stvarno malo. Čisto da drži. Ne smijemo puno povlačiti zato što... Opa. Čisto malo. Kontra. Ne smijemo puno povlačiti. Zato što nam je auto u zraku, jel? Sad kad smo napravili to, fino, mislim ovo je guma koja nije dugotrajno rješenje, do 80 na sati kao što piše, to je prvo, a drugo mislim to je guma smanjenih dimenzija. Tada kad se to riješi, najbolje što se prije može otići kod vulkanizera, da se riješi, da se sredi ona guma koja je pukla, ili da se uzme nova ili šta već, ovisi šta je sa gumom bilo. I onda da se ova guma opet vrati nazad u gepek gdje je bila, u slučaju da opet imamo nekakvu nezgodu. I sada, ovo još nije gotovo, opet uzmemo rukavice. Ovako. Rukavice su tu.
ovo i dobro stegnemo gumu. Stanko, da rastegnemo gumu. Vidim da ste upoznali mojeg Stankića, koji je jako znati željen. Ćemo to ovako. I sada, da nam ne bi vulkanizera pala, ćemo ju tako malo stegnut, ne treba previše. Eto ga. Ali opet da guma drži. Jel' I ovako. I s tim smo gotovi, sad se vratimo nazad i to je to kod vulkanizera.